Ang usa sa mga timaan nga ang Mesiyas niabot na kung siya mataw sa gingharian ni Hari David. Kay ang mga propeta nagsulti man nga kaliwat ni Hari David ang mahimong bag-ong hari sa Israel nga tawgon og manluluwas. Nga pag-abot na ni Hesus, ang mga Hudiyo dili gyud makatrace nga siya nataw didto sa gingharian ni David. Pero ang tinuod, nataw gyud siya didto sa Bethlehem, ang lugar ni Hari David. Didto lang siya nataw sa pasungan, kay gisalikway man siya sa mga katawhan na tarong-tarong o balay adtong panahona. So muna si Hesus, iya sang gidua-duaan o kanang kuang-kuan ba, sakay-sakayan ang ilang hunahuna. Siya kamo, di mo mutuo nga Mesiyas ko, kay wa ko matao dito gyud sa lugar ni Hari David, sigon sa inyong pag-evaluate, pag-investigate. Pero nga nung magsige mamog kupot anang kamatuoran na nga si David gani ningon man nga Ginoo ni nako ang Mesiyas. Sa ato pa naguna niya ang Mesiyas. Hinana ba niya unsa may bot ipasabot ni Hesus niini nga ang anak sa Ginoo nga maoy nahimong manluluwas, dili pwede nga himuon lang nato nga pure gyud nga anhalagid ba, limited lang gyud siya sa iyang gigikanan diha sa tao. Si Maria maoy nanganak ni Hesus, pero dili si Maria maoy sinugdanan sa pagkatao o sa kinabuhi ni Hesus. Kanang imong tupad, kinsa may nanganak ana, pangutan ako no, kinsa may nanganak nimo. Moingon gina siya, akong mama. Pero pangutan siya, ang imog yung mama mo'y sinugdanan sa imong kinabuhi. Diha gyud gasugod, imong mama. Unsa sa inyong tanaw? Inyog yung mama, maoy ugdop ang inyong mama, wa gyud kinabuhi. Ha? Kinsa man say nanganak sa inyong mama? Iyang mama. Nga kinsa man say nanganak atong mama sa iyang mama. Sa sige nimong pangutana ani, musangko gyud ka nga kadto si Adan og si Eva. Nga kinsa may nanganak ni Adan og ni Eva? Wa may lain. Wa man to'y laki pa og babae atong panahon na, di gimugna sila sa Ginoo. So gusto lang ni Kristo nga ipahibaw bas mga Hudiyo nga ay mo pagsigig limit sa akong gigikanan diha sa tawhanon nga kuan gigikanan or ginikanan. Kay ang tao nga tinud-anay sama ni Hesus naggikan sa Ginoo. Kana sang imong tupad gikan sad nas Ginoo. Mao bitaw nga karon gi-emphasize na ni sa simbahan tungod ni Kristo nga kitang tanan mga anak sa Dios. Kusog ra ba kitang moingon ana nga tao ra man gud ta, saon man gyud tao ra man ta. Ano bang di gyud ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Pero kusog kay moingon amahan namo naa kas langit. Oh, unya moingon din tao ra man gud ta, kinsa bagoy dili makasa. Pugni lagi imong kaugalingon, di ta kapugong pa diroy, tao ra man kita, bisag ikaw gani di man gani ka kapugong anaon pampare. Matag-anan ra ba sa usahay? Tingali arong mga orasa di ko kapugong, tingali aning mga tuiga di ko kapugong, di sad ka kapugong sa sala, pero wa na magpasabot nga di gyud nato mapugnan ang sala. Kay si Maria nakapugong sa pagpakasala,
ang mga santos nga atong gideklarar bisag 40 nilang makasasalaa kayo sama ni San Agustin, nakapugong na gid siya sa sala sa dihang iyang papuyo ang pagtuong tinud-anay diha sa iyang kasing-kasing. Muna sa atong unang pagbasa, si Tobit nga buutan kaayo na sakit, ang iyasang anak nga buutan liwat niya si Tobias, maoy nakasulbad sa iyang sakit. Si Tobias ba maoy makagagahom, dili gikuyugan siya sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo maoy nagkuyog niya, motong paghidhid niya sa apdo sa tong apdohang iyang gida, nawagtang dayon ang sakit sa mata ni Tobit nga iyang papa, og nakakita siya. Sa ato pa, ipakita na sa unang testamento pa lang, sa Old Testament, na ang Ginoo nihimo na gyud sa mga tao nga iyang anak. Ang gahom niya gi-entrust diha sa mga tao. Amo nakita sad karon naa sad tay gahom. Pwede ra gid ta nga moayo og masakiton, mopapahawa og yawa, makakita ta sa mga butang, makatugkad ta sa mga butang nga dili kayo panato mahibaw-an, nya madiscovery nato kay naatay Dios non nga kaalam. Sige, lingi ay mong tupad na muangkon ka nga anak kas Ginoo. Wa mo lingi, kanang wa mo lingi, klaro kay na wa na mo angkon. Nya og dili ta mo angkon nga anak tas Ginoo, automatic anak ta sa demonyo or puy-an tas demonyo. Mao ra man gipaabot sa yawa nga di gid ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Haron dali ra ta niyang tintalon, dali ra ta niyang ilaron, dali ra ta niyang pa ikot-ikoton diha sa iyang gahom. Pero og mo claim ta nga anak tas Ginoo, wa na gyoy makatubpag or makabuntog nato. Pananglitan kanang wa kay kwarta. Wa kay kwarta ba? Og kahibaw la jud kang anak kas Ginoo, mangutang ka dili. Ha? Nganong mangutang ko taong kang anak man kas Ginoo? Di ka mangutang oy. Ang imong inahan, ang imong amahan Ginoo, nya mangutang ka ng mga tao. Ang Ginoo nga mo'y tuburan sa tanan, mo'y imong papa, nya mangutang ka ng imong sigataw. Di na pwede oy. Unsa may imong buhaton? Anak man kas Ginoo. Di adto ka mudangop sa Ginoo, Ginoo wa na koy kwarta. Gutom kaayo. Ingno din kas Ginoo sama siyang gisulti ni Kristo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. Awa na, sulbad. Sulbad na. Mutuo makakas pulong sa Ginoo, ay nalagpamahaw. Kanang pulong sa Ginoo mo na ipamahaw. Kay mabuhi na kana. Nya dangtan kag mga usak semana hapit na kadili kalakaw, ay wa naman luya man kay imong lawas, di ba? Kay maluya man gyud kay wa na may kaon. Nya moingon ka, Lord, mura naman kog mamatay ani. Moingon dayon ang Ginoo nimo, ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas pero dili makapatay sa kalag. Oo nya, maratol pa ka na. Nga kanang lawas mamatay man gina, bisan gani sigihan na nimog pakaon, mamatay man gani na sa siging kaon. Pila ka buok diha giatake tungod sobraas kaon, di ba? Daghan kayo ingkaon nya gutomon pa dir patay man gyapon. Nya unsa may kalainag mukaon ka gutomon ka patay man lang gyapon, pulos man mamatay. Sintro diha sa kalag. Mao na nya moingon din Ginoo, pag hinulsol sa imong mga sa kay hapit na mapaong ang imong kandila. Ana hinulsos mga sala, magunsa magsakto kas kaon,
pero puno ka sa sala, yawanon kay imong kinabuhi, may pagwa kay kaon. Unya Diyos nun mo na ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharias langit. Pila man kabuk nato nito ana. Nya karon kun mas stage 4 ka cancer, bisan pag naa kay daghang pagkaon, bisag naa kay daghang kwarta, stage 4 ka colon cancer pananglitan or pancreatic cancer, patyon gyud gana. Be, unsa man mahadlo ka dili. Kung kibaw kang anak kas Ginoo, moingon gyud ka, thanks be to God, adto na ko magpuyo gyud sa balay sa akong amahan. Di lipay kay kang na stage 4. Lipay. Nilingay mong tupad. Yung na malipay ka ma stage 4. With all honesty, malipay ka nga ma stage 4 cancer. Buta na din na dayo magpatabang na to, pader. Stage 4 cancer na akong mama. Tabangi taon ni pader nga makapagasto na ko. Unsa man ni siya, mura man ni siya. Mura ba ka na bang di gyud mo angkon ba? Stage 4 na imo pag yung tabangon. Stage 4 na gani. Huwata na lang na nga mupaw. Nya imong tabangon, imong yung sana ipakimo, imong yung paoperahan kay mamasin yung ka, kay gusto yung kang mabuhi. Ini gumag-opera, gasto pag yung tag 200,000, tag 300,000, patay na yun. Ana, nakupatay manggani ng mga way sakit. Kana na bang masakiton? Masakito na, igna na lang, pader. Tabangi ko nga ma-prepare akong mama or ma-prepare ko sa akong kamatayon. Nga dili unta ko mahadlok ani. Kay kahibaw ko nga mamatay na gyud ko. Ana, mao nay saktong iampo, wa pay gasto. Dili kay magsikag pangutang ya. Di ra ba jud ka mobayad, hangtod na lang mamatay ka, di jud ka kabayad. Sus, tunglohon pa kasi imong giutangan, ang bagagnaw may ratag mamatay buang-buang. Ikaw nangutang ka kay para dili mamatay, gitunglo na hinung kasi imong giutangan kay nga kabayad. Ay pagwa na lang. Ako lang ning gipanghisgutan, dili tungod kay magtinungluhay ta o dili gusto nga mga matay ta nga di na lang ta magpakabuhi. Ang nindot ba nga kanunay tang aware nga anak tas Ginoo aron dili ta magbuhat og mga buhat nga sukwahi sa pagkaanak sa Ginoo. Panalitan kanang imong sigig pangiskis anang kilay, anak pa ka kas Ginoo. Sige pakolor na imong buhok, siging inom ana mga pills, palaygit pagyod, mag-abortion pagyod, magpuyo-puyo pagyod, sige pagyod pangaway anang silingan, makigbungol, siging pakigbungol, siging ilog ana mga utlanan, siyuta, kana mga kabtangan, kinihaay, anak pa ka kas Ginoo. Pangutan na imong kaugalingon. Kanarong pinatyanay sa Russia o sa Ukraine, pila na kakalibo ang nangamatay anang ilang gubat. Anak pa katas Ginoo. Gapahimos ta ning daghan kaing bahandi. Ang Russia porting datua sa bahandi, ang Ukraine dato sad, ang ubang mga nasod dato nya nag-away. Anak pa katas Ginoo. Gipamalit pa na ninyog slat ngaritanan. Wa na hurot atong slat. Baligya ang slat, magukun-ukun pagpalit. Anak mga kas Ginoo, ato ning tukuron ang balay sa atong amahan. Di ba? Ay, kumbinto ay tukuronon. Pero pasalamat lang po ta nga nanay na malit, no? Abot ng atong halin sa SBF dag o 23,449 slots. Pakpak. Sige, anak makamos Ginoo, ako mong i-challenge. Na ako'y challenge nga akong giingon gahapon. Mag-celebrate man ko sa akong ika-19 years sa pagkapari karong June 22. So gikan karon hangtod June 22, pamalit mo og 19 ka slots. 19 ba ka slots sa SBF dag? Bali nag 9,500 or i-round off na lang na 10,000 na lang. Kana kun inyo kung gipangga isip inyong or kuan mo ba nakadaig mo, nakapasalamat mo sa Ginoo nga napari ko,
nalipay mo nga napari ko? Kamo wa malipay ay labog palit. Kamong nalipay ba? Palit mo. Ngayon ikaw niya pa din, pobre man ko, lipay kay ko, nga pari ka, pero pobre man ko, ibaligya ang imong katigayunan. Harod kapalit ka og slot ng litan, na kay refrigerator, imo ibaligya, mahalin nag mga 5,000. Nya ang imong cellphone, duha ka buok, ibaligya sa nimo 5,000. Palit dahil kag slot, wa na mo'y ref, wa na mo'y cellphone. Nya, unsa man na? Kakabos. Nya, unsay gisulti ni Kristo? Bulahan kamong mga kabos. Di ba? Wa mo kakuhana. Mao na. Pero bisan pagdili na nimo ibaligya imong ref, kapalit mangyud ka. Naay daghang pamaagi kung mopalit lang gyud. Pero naa say daghang dipinsa o mga rason aron di lang gyud kapalit. Kung wa gyud kay gugma. Mo na ha? Challenge ni. Ako isip maoy na pare mopalit sa kog labing minus 19 ka or 20 ka slots. Sugod basta hangtod sa inig anniversary nako karong June 22 sa pagkapare. Kuha naman lang mga 13 naman lang kaadlaw. Na 13 ba? Di pa 13 no? Pila kaadlaw? Mo lagi 22 man. Minusan og 9. Mga 13. Gikan ani palit ko mga 19 labing minus 20 ka slots. Pasalamat sa nako nga napari ko. Nya ako sa nang pasalamat ngadto sa amahan nga naghimo na kong pari. Kay pinaagi niini nalipay sad ko. Kamo lipay mong pari ko, ako lipay sa kong napari ko. Nya do na sa ko'y mga kasakit isip pari. Naapil na ni sa akong kalipay nga naganto sa ko isip pari. Nya nakaalagad ko isip pari, alipay kay ko ana nga isip pari nakaalagad ko sa katawhan labi na gid dinhi sa atong parokya. Kuyog ta basta anak tas Ginoo. Sige be, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mga piltas challenge ni Father. Ing na. Ya mo yango gani ing na anak kas Ginoo. Ya mo lingo gani, murag anak mangkas demonyo. Bitaw kanindot unta kun maghiusat ang tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tigingon diri? Dayga ang Ginoo kalag ko. Magdaig unta ang atong kinabuhi sa Ginoo. Tungod aning atong pag-ila nga kitang tanan mga anak sa Dios, ang bahandi nga tinud-anay wa dinhis kalibutan tua sa gingharian sa atong amahan. Manindog na ta.